Знаеш što, ljudi te ne veruju svega. Znam. Ti si u školi učio... Ne u školu, nema... Ne, nisi učio o religiji, ništa, znam. Znam da su srušili, pa vidi... Ja sam čitano nešto svega. Ja. Sada učim. Da, čitam tako, da naučam nešto. Ja. Koga nemam što da pravom, da vorim vreme. Svega, ne znaj nikoj. Ne jaz. Svite na mojta godine, ne. Da. Pa da, tako smo, u školi su nas učili da ne verujemo u religiju. Samo vije mi je, što zname, vije praznice za Velikden, za vije i znam. Da. Koga pravi jajcata, kako se pravite, vije i pravite tamo. Bogorodica i dve, tri druge. Jedna druga, kako se vidi. Taj pred zimu da vlezi, taj... A pa to ti je najvažniji datum, to je Hristovo rođenje, to je, Bože, kako se zove? Božić, to je 7. januar. Da. Božić. Da, Božić. Kad se rodio Hrist. I Uskrs je negde, on se menja, datum pada u razred, negde u aprilu, u maju, koje godine. Kad će dojde to. Da. Božik, to su najveći praznici. Mi je Božik pravime toga na 6. maj. Đurđevdan? To je segoj, samo na 6. maj, ne se menува. Ама Bogorodica ne možem да сметам сега. Кога се прави? Кога на септември? To nije bitno. Ќе питам мајкам кога ќе се говорам на Viber, ќе питам, та знае. Kako ti se majka zove? Моја мајка, Bedrija. Bedrija. Beta. A koje je pravo ime? Dobro, to su je u matične knjige upisali Bedrija. A kako je u kući zovete? Taka nema. Beta, jel zovete Beta, kako je zovete? Znaš što? Mama, kako je zoveš? Nije mama, da, ama... Ne, stvarno, nemoj sad što sam ja rekao mama, kako je zovete? Majkata. Majka takevike, Bedrija, taka se piše na pašu. Ma ne kako se piše, nego u kući kad si sa majkom, šta vi kažeš? Mama, majko? Majko, sam tako. Majka, dobro. Ja majko vikam, majko. Dobro. Moji deca vikat babo. Baba, dobro je. Devojkите. Da. Кога зборне телефоните не знае тај албански, девојките многу не знае албански, многу малци. Не знае. Добро е. Не, ото ми не збориме дума албански. А албанки су? Не. Тие тука се родени. А роđeni u Grčkoj? U Grčkoj, da. Sad su Grkinje? Ima pasoš grčki, ama i... Pa šta su onda? Jesu Albanke ili su Grkinje? Сега тука su dokumenti. Ma ne, pa pitam te šta su. Јас и девојките. Ne, devojke šta su? А тие od Albanije, викам не Grčki. Pa ne znaju albanski? Ne zna albanski. Pa znači nisu Albanki, a rođeni su u Grčkoj? Повеќе знае по наши, na srpski sve, отколе албански. Eto. Pa dobro, šta ste onda? Albanski samo zna da čita. Mene interesuje šta si. Imaš babu, ima majku, a praznuješ sve hrišćanske praznike. Zoveš se Mojsije. Pa šta si ti onda? Kakav si ti Albanac? Ajde, ali ovako, između nas. Ajde, pametan si čovjek, sve si lepo... Znaš to, mene... Ne provociram te. Ne za to, ne me interesno mnogo. Ni za Albanije, da kažem pravo, i ne mi se ode iz Albanije. Meni samo nije jasno kako su oni ljude, pazi, u Srbiji... Ama nemam problemi, pravo slušaj ovo, šta hoću da ti kažem. U Srbiji možeš da kažeš da si Albanac. A u Albaniji ne možeš da kažeš da si Srbin, da si Makedonac, ne možeš ni Grk. Dobro, Grci su se malo bolje snašli. Ama mi imamo jedno drugo ubavo. Na Albaniji mi nemam problemi nikoj pod s Albanci. Ako si Albanac, nemaš problema. Ne, znaš... Ajde reci da si Makedonac. Znaš kak vikame, si vikat tamo. A ko su Makedonci u Albaniji? Na nas celite sela stane na 92 godine da ne saka nikoj Albanac da vleze tamo. Mi je stanamo, ne Albanac. Ti ide so mirno, ne, če si begam so Makedonija, kaže mi, dojde država tamo, ote sekam da me graničite. Ne ni pravi ni pad, mi što znaš, siromaške sela. Ама nema problemi s Albancите. Kako vi še imate... Pa nemaš problema s Albancima ili kažeš da si Albanac. Ajde kaži ja sam Makedonec. Vikam mi je сега tamo. Da. Ode istina ide i Makedonci, so paša vikame,
Ma ne pasoš iz Makedonije, nego da živiš u Albaniji, A, dobro, da, dobro. a vidiš u Srbiji, on ima pasoš Srbije, a kaže da je Albanac. A zato ti velim, ja si Albancите na Македонiji си гледам, Da. много се карат. Се си тамо. Mnogo se kara. Си живиш тамо сега. Що ќе нају Албанија ти? И сака некој Албанија? Не сака. Jel razumeš koncept? Samo u Jugoslaviji su manjine mogle da budu manjine, a u Albaniji, u Rumuniji, u ostalim zemljama, ako imaš pasoš Rumunije, da ako si državljan, ti si Rumun. Tako je bilo. Da. Mi je pasoš albanski, imamo Albanci. Така викат. Dobro. Ама сега се Pa sve si mi rekao, to što ti ćerke gotovo ne govore albanski, sve si mi rekao. Не говор. Што да ти кажем, говори. Pa rekao si 10-15, a to je žena, 10-15% albanski, razume. Мајка ми Pa rekao si i žena da ne govori albanski. албански говори жена. A, pa nisam da razumeo. 8 години оди на школа. Aha, У Албанија, Тирана. da. Ама децата не знаат. Да. Ама жена ми на српски прича најдобро од мене. Многу почисто. A И разуми повеќе од мене. i njeni su roditelji iz Tirane, kažeš. Да. Šta su oni, čime su se bavili? Шта? Šta su radili njeni roditelji? Татко работеше на ракеја со извад злато, таки. Da? Мајка на гузина. Готвачка. Mhm. Ама слаба бе тога беше. Ама јазикот не го заборави. А кој таму на селото сега, на нашите села, до 7 години не е збори албански никој. Не знае. Da. Оте дома се збореца наши. Не кога оде на школа, Svi Albanci. 7 години, Pa. 7 години кога прави, ќе гледа таму, ќе му кажа буквите таа. A ti znaš da u Srbiji, recimo, Mađari od malena, kad pođu u školu, imaju školu na mađarskom. Ја знаеш колку читав на српски? Се. Жена ми знае сега. И сега на нас телевизија играше тога кога беше Југославија цела. Цела кога беше голема Да. Југославија, кога разделија сега. Направи Znaš šta me interesuje? Ti sve vreme govoriš srpski, ne kažeš makedonski. Sve govoriš. Za tebe je to isto. Не исто. Можеме македонски, имам едно македонце што работам таму. Da, Ама и за тебе да ме разбираш и ти повеќе да разумеш. da. Ама на нас, знаеш што, кога тоа на тие години телевизија даваше филмови такви на Gde? Da. U Albaniji? Албанија, Ja. не зема албански канали, само македонски и југославски Da. канали. Da. Од ними све. Префект сите таму да читат се. No, tako Sve. si naučio. Pa ja sam tako engleski naučio, recimo. Gledao Јас filmove i čitao prevod. побрзо читав на македонски, на српски, пара албански. Da, super. Побрзо. И може да разберам на филмот. Odlično. Da. А се на албански, ако ме кажеш, оти се 30 години тука грчко. Мислам, че се чудам да најдам кои букви да клада. Не ми текнува. Оте не пишам се многу години. Dobro, ja mislim da si odgovorio sad na sva moja pitanja, da ja zaključim ovo. Evo, ovo je bio moj brat i novostečeni prijatelj Mojsije. Ajde, prijatno.